Omupiira ogu gubire gwine endigito y'amaani ekyabingi bazize engwire dabe kandi side zombiri zibire nizetenga obusinguzi. Tiimu zombiri ezi zina amasiko g'okwija kweyongerayo aha rurengo orundi orwa Super Mini League. Future Options Omupiira gw'abonera Icyo tukamanya akuba Western baturinka batakumanya mupira konkana twenda tukakase ngo tumanye umupira twargaha tendere abazana bamwe Uganda Cranes na eje turanemu umupira gutambure kurungi. Tiimu ya Ghetto FC okurugaho muri Mbarara Municipality niyo yebembire mpaka za 4th Division ahawa district ya Mbarara. Bugamba FC eri omwanya gwa kabiri, Future Options FC eri omwanya gwa kashatu kandi Buteeraniro United eri omu kyakana aha tiimu 10 ezikuzaanira omu mpaka ezi. Tiimu ina nizo zikuza aha rurengo orukurataho orwa Mini Super League zikakwatagana na tiimu ezindi kuruga omu district zitari zimwe na zimwe kwihamu tiimu ezokuza aha rurengo rw'ebyanga ningashi Regional League. Ndi Elias Rutugusa.